na metie wo nanansa na wo ka bibi fire topic here the program we so about the three nation, 3 country, 3 enemies. Mami fire ko na fe yinwuram. Eye me wanwa papa. Oh Jesus. Na wotwini mu nyina na Nyankopon de saa asem no. Eto makoma so se me ko enkuni mu a me ne nyame ma enche. Na me ba ha so na te se dwumedie na nkasa botaye a esiso no. And a year 2020. Not just a Onyankopon peso ka bibi kire ne ma. Oh Jesus. Onyankopon peso ka kire ne ma se wonu ne Nyankopon a tumi nyinara kuta no. Amen. Ahoɔden nyinaa Nyankopon no. Amen. Enti die na eba wo so. Edie na aye ne ho te se Amorite a eba wo so. Ede na aye ne ho se Tamfo a eba wo so. Doctor aka bibi a kire wa ye se abo hu. Wo fiera aka bibi a kire abo hu. Oyiri akabibia chro abonhu wuti abroche obi afro Africa na de asem ya to wakoma so ama na bonhu erade se me meka nkyere wo se se wo be sorry na wa petani din ti se je nyame mako osori mu a ankasabre otamfo no ene ne hu bedi asi amen otamfo no ne hu bedi asi enwa se de me papa kan ye no Nyankopɔ oya ade bi a eya na nipa ntumi nti ase oya ade bi a osanse wo ye nyame ti onipa ntumi hu na kwan wo se na kwan no eya kwan a it is higher than our ways his thoughts are higher than our thoughts ni susu ya wo ye fa ye ho no o se obi ye bekɔ awie ye pa Onyankopɔn se minima dwene amadwene wo ho eya dwempa enya dwembone se mema wo awie ye pa enti sabre se wo bema ohaw no enimguase no amane na asori se eba wo so no wo be kire ne se wo sum nyame a wo so wo sum nyame a wo te ase na wo pagya wo ne wo tuntum a kadada bo oh yes onyame wo tumi o wo tumi onyame wo tumi wo tumi onyame a wo tumi ma ejunto eye pia onyame a wo tumi ma ejunto eye etio onyame a wo tumi ma ejunto edi entopasi obone Onyankopɔn sa nyame na meka no wasem awie oye nyame prekope wate enuma Jehoshaphat adwumtofo no ebe gina hoto ye ehora me pese me hyase afiri na se wo ne me ya adwe na se wo hyase afiri honom a wo be hu de eba besi e wo fie wo be hu de eba besi e report na wonya na ebesesa asem na ato wo no ebesesa enimguase na aba ebedane enimonyam woye nyame o woye nyame ha da bo shata la da basha Jesus misinde humo bro timoda ko sipiano corridor misinde Oh
Oh yes. One yari bibi anye no. Oh Jesus. Wokoda ye wan sorry. Se Onyankopon won ma ni opese ebem wo wabrabo mu ememu aka wokoda ye wan sorry. Aka wan sorry. E ka woko ye wan ma. Yari ebo obi a won sorry biemu no abo wa sorry. Asama etu obi a won to be sorry ngina de na so biemu wakoma ba. Operation obi kwa won sa na chimma erade de wakwa ba. Ode wakwa ba o. Oh. Enti wo ha oni san ya wo. How they say? What that thing is say ya wo so. Yehovah. Asem na ya ka kire wa ebu wa pem. Yesum na me a wote ase wate. Yesum na me na se ewie baby biara wo tie me. Se wo bema wasida aye bebre. Na wo ma wo complaints no aye lessa. Onyakopa wotumi ade nyina no. Wo bebe mo aye ama wo. Se wo bema asida no aye bebre. Ma asida no enye bebre. Dia wo hwehwe na wo nsanka ye no. Ka che ne se rade me da wasema ba. Me da wasema ware no. Me da wasema krata no. Me da wasema ejuma no. Me da wasema se wo kusuka na sia. No wo se me bei nani so. Omunu se me bei nani so. Edan no wasa akwatafo yare. Oh yes. Na na wo twen se wo mo be sign na sida abrem. Ba ku pen na sign na tidi na sida abrem. Na wo di asida ne ba ye no. Oh yes. Stress ma me ti ase se. Oh yes. Yesu busa ne se. Na enkro na kan wo mo wa. Na me ti ase se. Wo osa wo mo yare o. Na so omo hu emfi. Ba ku a wo sign na ti ba di asida abrem no. Stress ma me ti ase se. Wo to wana mo se wo kono. Wo konyina na ne hu fi. Oh yes. Wakonyina na ne hu fi. Wakonyina na ne hu fi. Jesus. Sabre se radika kremina wa ya mo no. Se ka wodi asida bebre na. Aka kese no be. Nyami ye. Oh nyami ye. Misi nyami ye. Oh nyami ye. Nyami ye. Missy, oh yeah, Yehovah, yeah, oh yeah, Nana, oh yeah, Wohoda, Missy, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, Yehovah, yeah, Kaya da Bashata, oh yeah, Nana, oh yeah, Wohoda, oh yeah, Nana, oh yeah. Wohoda, oh yeah, Nana toye, wohoda, da 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 da, oh yeah, Yehovah yeah, oh yeah, Nana toye, wohoda, missy oh yeah, Yehovah yeah. Oh yeah, Nana toye woda. Missy oh yeah, Yehovah yeah, oh yeah, Nana toye woda. Oh yeah,
na doye etimoda dada oye na doye ewo dada oye mami Yehovah ye oye na doye woda osiera de wa mameni enwo wa mama ta fanya ni ewo pe ewo mi hu asida na midima wo osiera de wa mameni enwo wa mama ta fanya di ewo hwehwe ewo mi hu asida na midima wo mitiera de wa mayeni enwo wa mayata fuenya ni ewo pe ewo yewo asida na yedima wo mitiera de wa mameni menkwase wa mama ta fuenya ni ewo hwehwe ewo mi wo Miss Wakachile Peter said, oh Jesus. Now company for the person was so. Now company for the person who sell. Now company for the person who anymore. Now person who are now person say your funeral. Now person say your jumano. Now swear di wa ma yeni enwo. Wa ma ya ta fanya ni ewo pe. Ewo ye huntino asida. Na yedima wo misiera de wa mameni ewo wa mama tafu enya ni ewo hwehwe ewo mi wo asida na midima wo free say one share me from so and me endi oh yes Wamati kai achi mi bi ya bosa mi diwaye ebrewo maji kwapa misi wan shembe fonso oh yes enemy endi oh yes Wamati ache mi biye mi diwaye rewo nyami defo maje baba mi ti wan che mi funso enemy mi ti wan Mama dipa achi mi ni mebusia ibie mwa binyame mi diwaye bravo maje kwapa uya maji kwapa oh maji we are me cross to shafwa only magic papa magic papa osi se mi minimo na mi yiwaye mi nyaye se mi ni da fam na mi na wase me ka wokase atira masa Mrs. Semi minimo Semi da famo Semi nya die nkra Semi yiwaye Semi tie mu Semi nya de Nami na wasi Mi meka o kasi mi nyami
Inyameka wo kasiye Achira masa Efise obiara nsewo Obiara nsewo Onyame wuye ohini kesi Obiara ntisewo Obiara nsewo Obiara nsewo Onyame ohine Obiara nsewo Midema shishema Me use obiara nsewo Nsewo na Obiara nsewo Jesus Onyame ohine Ayabadebosha Missy Obiara nsewo Obiara nsewo Onyame ohine Obiara nsewo Missy Obiara nsewo Obiara nsewo Onyame ohine Obiara nsewo Missy Obiara nsewo Nyanse mutumi mu awode mu Obiara nsewo Onyame wodi ewuyo ide Obiara nsewo me buy na papa wo ye program na friend in Christ. Oh yes. Ewie me pese me show Christ. Oh show Christ. Say encourage you. Now can be bia eye me de say. Oh Jesus. What's it oye nyame a? What did that crew eye enfia? Oh yes. Oh yes. No yes. enfia pim eye that crew. E tie na wo come as enyi. Onyankopon say me say me chef France boy ya. Oh. One na ma bonte ya wonam stress na nsuo so. On the address. One ni krata. Na that crew pe. That crew one day. That group One Yankopon de that group Edia will be the fear baby. I'm a for application person who fire service who of France. One Yankopon de that group What did that group What did that group As a son What is Sebra? Or your Sebra is a son. Oh yes. What betting me as a sour shepherd? Jesus. One no Freddy any horse. A money ya. One na offer their pro and it has one him. Not fashion when you name ya pro. Me name ya tete. Me name ya ko enko ye. Eradi kuton nim. Edano. Mata katre ne say papa ba wa be die ehun hia se it's too late anybody will know it's too late anybody yes no it's too late eni gwase na ba yes wawie etike hun hia se wo be yesu ka se me the enquano. Jesus. Many enquano. I am the resurrection and the life. Oh yes. Now yes, you can say more many upon free. More many upon frano. Every now with your upon your ancient. Every now with your upon your say or make account music and every now with your upon your semi craminicrat and Timanina. Every now with your upon your say, me feel it. I want to cry. Yes, see me can't tell say minimum buono. Waba adia bakupe baby amejina bi amekasa se adia bakupe ena ma onyankopon kasa sorry free na hwenum eba ni pasra be eno ni was sorry sabre no se ye papa ka ye no obofo bi nkonko ye o na we disappointed onyankopon na kasa ba na waba be ye sanse wo si woni wo bi chane ni monyam enti won so obofo mejina ni monyam eno ti na mesra wo se kaja wonyame ya wonyame kase no no akasa be ba na waba be sisano mimi ni Yesu anante efie kakre bi ni oni hwamo ni muni hwamo shata ya dada bosi erebo shada basi ya dada bosha mini nanante o
Efie kakra bi. That be fie kakra bi o. Mini Yesu anati. Oh Jesus. Efie kakra bi ni. Oyonkwa. Oni mi amoda. Tibiye nyinaramo. Minina nena. Jehovah Jesus. Misi oyonkwa. Oni mi amoda. Tibiye nyinaramo. Minina nena. Misi woni mi amoda. Enti wa utie mi so woni wo Jesus Christ. Oya ya hu ye mu buafo no. Oyonkwa. Oni mi amoda. Tibiye nyinaramo. Minina nena. Oyonkwa. Oni mi amoda. Tibiye nyinaramo. Minina nena. David kasembi se. Maya kwada. Na sabre menyini. Na sumi ngunu wotri ni nia. Na se forest. Enti wase forest slow. Wase Florence. Wase Florence. Wase Oyonkwa. Oni mi amoda. Tibiye nyinaramo. Minina nanabo. Oyonkwa. Oni mi amoda. Tibiye nyinaramo. Minina nena. Mafa echemu. Atafuni wedi esie bebre. Oh Jesus. Mutremu. Oh yes. Esum kabi bom kono. Kai unu se oyonkwa. Oni mi amoda. Tibiye nyinaramo. Minina nenam. Oyonkwa kayada basia. Oni mi amoda. Tibiye nyinaramo. Nena shawude wabadimu. Oh Jesus. And for ure sheni pansem. Bible said ye woman nyina be twamako. Eni pasem be twamako. Eni pa ho odin be twamako. Eni ba mo be twamako. Na so radia asem die ti wada. It is shawun cry ever radia. Shawun cry ever radia asem. Amen. Bible ma yeti ase se. David ko kun. Okoba ye. Oh yes. Ya fa ne japade. Ya fa ne bibia. Ya fa ne yere. Ya fa ne ma. Ya fa ne bibia. Na David man ni so hweso. No ka se me de. Me hye me hu nkura wa awurade. E bia ne. Adwuma na sei. Jesus. Kwala ne mafie. Wo yira jinsem. Ukuna jinsem. Jesus. Eja wani hweso. Na fa wo rehye nyame mu. Amen. Wono no tumi ade nyina. Ono no tumi ade nyina. Jesus. Ono no ye shebres. Ono ni ade aprotiti asai. Fashion ni die ni monyam. Oh yes. Ono no ni hwamo. Jesus. Oni hwamo. Oni hwamo. Oni hwamo. Ya. Da. Anima sataya dele bashataya da bosi. Oh, yeah, you are yo. That's sorry, oh, Jesus. Oh, da bosia. Aja woni wati baby awo bia. Aja woni na ye wunya kopon no kese. Ema ohaw no ensi mu hira kwan. Ema dia sorry tia wo no ensi wo hira kwan. Ye betinye si wo hira kwan ne se wo be ma abrabo no asha. Manu show so nyame wo ko a studio hamano sa honhom no ebo nra wo fie amen ebo nra wo adwuma mu ebo nra wo ka mu bi biara wo tie ye onyame honhom eye nsenkyere onyame honhom ade arehwemu ba onyame honhom ade nsenkyere ne ba ode yare sapa ode wo chie ba se wo begina
Ah, lebo shataya da 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 bose. Ah, ya 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 ya. Ah, da 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 da. Oh yeah, manasa ye da 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 shataya. Ah, hey Jesus. And I want it. Oh. Hey, yeah, nyankupo nitiada. Amen. And I want it. Hey, yeah, nyankupo nitiada. Da da da. Amen. 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 Ishira ne nyam ne nyansa sida and you need to. Oh yes, worship him. Yes, he deserves more. You can do more. And you can do more. 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 And Missy, Amen. Amen. Shira ni nyonyam ni asa ni asida and need to me eradie and I want it nyankopon ni diada amen sina want it be I need to me be Nina Sabeye, Naningo Srabe, Missy Onyami Banona, what did it to me, Nina Sabeye, Naningo Srabe, Missy Nyami Banona, what did it to me. Nina Sabeye, Nani Usrabeye. You come no one did to me. I want to when you stand to me, yo. It to me, by yo. Be anyone who bets in Yamana, Jesus, Mubaya, Tinyaku Ah, Missy Wanyami Bano now, what did be? Oh, need to me, by Ah, Ningus Rabeye. Nina Sabeye, Missy now what the beye, yeah. Need to me beye, Nina Sabeye, and Ningus Rabeye, na, yeah, Mataya de Ubari and Masuka Tayane, Amani and Elevosi, oh, Makaya Nana Mase, Imaya Nalavosi, yeah, Manakaya Nalabasa, oh, yes, Subemwa. Yes. Say Obemwa. If said you need to me and now the above phobia to me and in this atmosphere of worship. Yes, Subemwa.
Missy Johnny Bent to me and now your boy for be a rent to me and oh sorry you yes to abemuti Missy Johnny Baby rent to me and now your boy for be a rent to me and oh sorry you yes to abemu Missy Johnny Baby rent to me and now the doctor say want to me no ah Yesu bemwa Missy Johnny Baby rent to me and now the boga master to me and Yesu bemwa Missy Johnny Baby rent to me and now Yesu bamwa Oh yes. Asina mumanyo tufori dikai. Mumanyo tufori dikai. Asina no patutu no Amuko tikwa. Now we are in tikwa now. Oni bet to me anye. Your boyfriend to me anye. Yesu bemwa. Ebeye. You need baby rent to me anye. You to me anyo. And your boyfriend be rent to me anye. Yeah. Yesu bemwa. Ebeye. I am come shema obi o. You need baby rent to me anye. Lawyer feli wo. And your boga master to me anye. Yeah. Yesu bemwa. Ebeye. Your daughter for shema ye no. And you fear ki kantre unina. Yesu bemwa Ebeye. We see the odi for be rent to me anye. And you so for be rent to me anye. Yesu bemwa Ebeye. We see the only baby rent to me anye no. And you both for be rent to me anye. Yesu bemwa Ebeye. I'm sure. Amen. I'm eating any much show. Amen. Nami huma sanya ba ofidie mu. Jesus. Enye senchire. Amen. Enye senchire. Amen. Embo kwantu be. Amen. Father sidie ni mero. Amen. Esiesie aware no. Amen. Esiesie akwantu mu nsam. Amen. Esiesie krata shem. Jesus. Efeni mu nyam sheman. Yada wasi. Asundue hine yada wasi. Yewra ye hine. Yeja yade nyina. Asidan count me. And then it happened. Amen. Oh Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. There is a Redeemer. Jesus God. Hosanna. Precious Lamb of Messiah. Only one. There is a Redeemer. Jesus God's own Son. Oh yes. Precious Lamb of Messiah. Only one. Let's thank him. Thank you, oh my Father. Oh, forgive as your Son. Oh yes. Makabo sutaya derebe. Embro sutaya de kabara.
Lord, we thank you. We bless you. Lord, we worship you. We give you all the glory. We give you all the Lord. It's not our strength. It's not our might for the Lord. We thank you for the strength, the power, the anointing that you are giving to us today to worship you. For the Lord, we thank you. We thank you for your healing. We thank you for your breakthrough. We thank you for your healing. We thank you for your breakthrough. We thank you for your making possible. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Take all the glory, take all the video. We bless you, we bless you, we bless you. We bless you, we bless you, we bless you. Thank you. Oh, my Father. Yes. Your son, your precious son, and your works on earth is now. Oh, yeah, me too for your washi. You are Yeshua can full show for Jesus Christ. Yen me joining on Facebook. Yen me Pamela. I say, bro, you can watch it after very powerful worship. Oh, yen me about Christian Otuahine watching out from South Africa. Yen me William Kofi. I say, ho, go work. Oh, I missed something. Oh, I'm over here. One makes CBB. But after this, no one no YouTube. You have to YouTube. You have to YouTube. Who no YouTube? And to me say, hey, now maybe I can come one. Pamela was saying, God bless you abundantly. In Jesus' name. We response to us to bless you. Oh, Yamishram. A free year Daniel is watching. You are welcome. Yamishram Munara. When Yamitina Nimishram. When you come home, I'm a bread and your qua. Obakoswa ya mukasie, obeshiramo. Obesho ni dia no nyoma brabo. Oh yes. That was it. Sabre ora fo, ye be kopa 2. Ye bia bai, onye just worship wakeke. Nyamia sa ayena. Don't tuni. One reason album. And tell you be a Magiano reason the first album. And then they did come boy, you know. That the Otum 4, and they never to drink come on. And the Genasuman cop. Now, Oviesua, what should I know? What me a friend? Now, during interview, what me a friend? Now, when she answered, be what question there, what be sano? They were just 15 minutes and then bisa. Now also nam sala and so nyame ayre ehirawo. Onyame ehirano. Say ordinary free all the way Brussels abeka yensa. Na edino ade Benis Bamford where the British would be bound. Na tata ne de otumfo. Anti Sabre Enya ba Benis. So Benis Bamford no on wine. Obetimi ama ya umbibi kakra. Ofri oya Ghana ni ana ofi Togo, ana ofi South Africa na oya Belgium ni. Ya titi no. That's papa. Me ya Ghana ni me free. Me mama ye Fantini, me papa ye Ekwapemu ni. Ghana ni wo me 2010 na aware de me ba Belgium. Enti me Ghana ni me ware for me won kwala me nsa. Ya me adom ye kwala me nsa. Belgium has no me ye nese juma me share emre for no na me san so to nwo. Sorry na me adom. Odi apawa yi ache ye de dikan. Ye gidi se bibiri be so aba. Amen. Amen. Na wa me ye hu se wo free. We half one. Fantina Ekwapem. And do the me pacho, Miss Pachosi, Amalamati, Nina, Yamisha, say out of 480.
all over the world omutie program yi pa omutie edoso say ona omofre ona omutie edoso say ona omofre na nyame so edi dwumade ato nipa bibira akoma so edu Saturday a bibire nkoba bia say obi ayo London aye secretary e wa hamaye ono program bibia ma Facebook ade top bibia go enti nipa mfasa dwumade eni agro say nyame na mo so abishira na kam baby sa wudi manim say waware ana wo single e no ma say waware na owo eba amiensa na pacho ewukunu ni di say pacho ye frame kunu Frederick Pamford before the rough of you ho na me fa free the nyame ase papa di odi ma me ye boa okay aware na di Pamford okay and ya papa ye nua Pamford nyame hira wo say wa ma kwan ma nyame e de wo yire eye adwuma sei dan say bebre akwanya ne ba ya ma kwan ma ye yire enye sa adwuma yi na at the end of the day no bo na o ma koda bo nsu yam na so de wa ma kwan say nyame emfa wo yire enye adwuma nyame hira wo onhira abusuani nyara ne mre ne kwan na afutuo ne abotra onyama no onyame nka ho na enyum no ya to din se otumfuo edenti na de tate no ye otumfuo obetimi am ye hu kakra enyum no apawa no so no enyum no wo so nyina ye me de pa na me obi a ofre na nyame dia frɛ me no ye se mepeja erade di ni kese mo enye se mepeja bibi foforo bia nti wo hwɛ so a say enyum bebre wo so but otumfo no kanya me kese ye ho utie enyum na eka abofo o mo sori ye erade aye abrebia nie tia onyankopon boye ne se ye be sori no onyankopon boye se ye meye ne nsia na mu asase so me ye nka ne kese ye enkyere no nti na me fa otumfo no ye me album no title say album we no empeja erade bebi ebeko bia no empeja erade empeja ni pa empeja me empeja onu erade enu nti na me ma otufo no ye album title amen because album ye was pa nyom do aworo bebre wo so na ma hu bi wa ha say he holds the keys key bay me destiny safwana enkuta nipa me destiny ye destiny safwana enkuta nipa nye nipa na boye enti safwana ekura erade wono no bie onu no otum enti fawo ne de ebekoso wo ya brabom ye destiny safuano ye nkrabia safuano ekuta eja na nkasa ana mesami hu bi wa ha eno kwa de yabopa asida den ko sa ayino asida den nyame ye bibi ma wa esa woda na se na se o ye bibi ma obi a woda na se na sa wo sa kai asida nyom no me nya do me o me kwala ma ni time na me pepe ma pa me re wa sa no studio na me ma fire funu so na me free holidays buy na me share ni when mo nyam say didi a me nya wo ni mu e di trust anyom no asida no wa ma me be ma so ampa nti no me ba o twa to no within the asida nti asida no je e ye de nyame all of what you eno nti what won so bedase won so obedase o se onyinsɛn na wonim sɛ wɔba na bema no wanyinsɛn nanso ne gidie no no on de wonim sɛ obema no bɛwo gidie bɛn ɛna wowɔ sɛ wo gidie so a akɔfɔm a ɛnɛ tie ye nua bai na kwan a ɔnam so na wo so nyame ɛmfa so ɛnhyɛ wo gidie din na me pacho na adwum to no ɛyɛ dan sɛ wo yakwala na wo to dwuma na ba brutri ase na obeto dwuma na asese yo me da se adwum to ndem hye ase ache free Ghana na me papa ye sofo ewo o hye ase FCC no de call sorry bebre mu ansa no ka be enti no na oyobi so na opia ye community no adwum to ndem hye ase na me sa ma to nyum free Sunday school wo Ghana sa ene de bebia me ni adwum to force bebre anante minister go sisters anante Reverend Yosen anante band bebre me bo band kakra ansa na me backroom hanti e hye ase de a check kakra MSS ye ka say solo album a we na ye me solo album but 2004 me the album ba out but na nya me nko a na girls be 4 na girls be 4 e wo Ghana those times and see ye ka say solo a e ye me ankasa me djuma di a me nam so aya eno ni otumfo okay ana
Dear Messan Abisabio. I saw Ben and I will call. If I me New Testament as sorry or blessings. Of blessings. Okay. So for that, Yamin Shao. Now, so can't ask for money now. Sabra Wuti and I say, oh, Bruce and I say, open. I saw a corner when you saw New Testament for a sort of Safro. Sabra, no money, I'm going to now also over 2 for. Be paid out 2 for Ankasai about her. Na obi pe enyu bi ato akwan ben fe so no obenya bi ato me pa cho se se ye lunch no ewie ye nche nti ye bomodin asen sorry a ewo krom ha ne ye besasra homo ana ya momo enye bi ato but African shops ewo krom ha ne ye bomodin se bi be koko African shops ewo krom ha na upebia wanya na se so CD na se de e perform kakra no nti no upebi wo internet so a ubenya then obi be ya obenya me pa cho Spotify. Your friend of Spotify and I say iTunes. Who can register with on man? You need now go on. Say you do be up yourself to be able to get to Spotify and I say iTunes. Okay. What of what you? What's the kind of person you say? Spotify. Spotify. And I'm a Spotify. And now Spotify. Joseph Scott. Okay. And now iTunes and now YouTube. Tune in. Ubenya. Ubenya. Benis Bamford, Ubenya ho, Otum for and no money dosso, a year 11 I was so. And he said, a friend of me, Saka, Abon maybe, Intino, Mubetioha, and he said, okay. So, Spotify, okay. Mama Dana, Emrasu say, Dick, Yesika Buanya Miejuma, Nanona Yame, and so now to be shy. Sabre, Obi sponsor and sa. I'm Obi Anomabro, Akotiabe. Obi sponsor and sa. I'm Obi Anomako Bronere. And this a time I see a Jessica about what Yami Ejuma. Nan Yamu yeso. What born me somewhat a good. I'm figure about me here will be banam in Kramanacomom. Oko Kogana so catchum, almost see your butcher. Omo Baha, see the Tono Hasino. It will talk Ghana be ever for. But Omba no my city no, tan be the aba. Oto and Abacocana, a chichi, but who the someone young to say, see the air fine. They are one Belgium. Good, but so would you home. Oh, and not here. Ghana for no bar. Me knew be a carbon with your mom. Omoba, Omon being a hookah, and I see dinner. Omoyan, who dear who said a quality near fine pa. Yamisha, or for answer or bomber or this caye. Yes, so who are landing who are here, who are number tramming. But be our baby behind, betting not to be a day at the manual. And now, be all kind of party force and 1 hour. Okopa, Ubenya Bio. Now, also so what you may Adam will do. Now, also so what you are sorry, I paid that already. Sunset and Brasso says he paid down. And I almost young pipe also so. Say, will face a young cow on pipe boom. Sunset, Ubia Juman or Maggie, you. And the Unipan and Nibre, or your father said. What you want near you or Fred, you want to do be a shovel. Only one way or town for. This when someone on there told you no, and you're in a few, and I don't have a swim so. There be no, not when some challenge you, but when you make a come on me about. You say, and check second apple, Beba, Yamia or do a film or passing or do a copy here. When you mean shroud, set your tone suffers wide and one back. Now, yes, so the young pipe or every do what she, every do one. Na Onyakopon waka order for ubetimi afra 0032 906169 0032 949081 ana WhatsApp line so yaduma frɛ na wo bibia obebisa no a ono so obeyi wa no anyame sha anyame ka ho isabre ye bebo mpaye na obibia ono ye sɔre ye a o ha obi da no so amane bi da no so Onyame na mo sorry so enya na ho sentence ni ma no. Okay. Yeah, omo share on Facebook and I would see yen. Oko Facebook your Facebook page wo ho. Wo betimi akọ like here Facebook page na say wo pesidi ni bi so a wo communicate share me on Facebook a me he kwan a be fa so a ko sabeke. Oko YouTube so a wo YouTube Ubo Benis Pamford a YouTube channel ne be ba na wa subscribe to your YouTube channel no. Programs a be call ni
event I eba be yen nyina no ye de bi begu wona wo so wetimi enye na ye me adwuma no etimi akoso ye da ya hwefo na Facebook no be di be no de be Bennis Pamford no ene wo Facebook Bennis Pamford. Okay. Me pacho Kasper ba ko na obi nso to. Yo, me pacho Bennis Pamford ye BERNICE Bennis and a Pamford me PANFORD Pamford no PANFORD and a medino e Facebook. Say be out pesa wo frey so wo program bi na pesa ye be boa wo a wo betimi so afrey e wo 0032 477 350 336. Sign cap number ni 0032 477 350 336. Bomo dey free Olden club beba. Pakistan club beba. Bia beba. What say? San say nyame e dey mpaboa na hye. Amen. Obenanti akoba bibiara. Ti mama ye bompa ye de atiefo na omom ne sori ye Awurade nsa. Na se mo makwa. Bible say Abra Yosafat no oman no sori Awurade. Onyame di confusion si Africa. Ye bompa ye ka kire Awurade se bibiara ekutia obi biara. Yarewa ohawo abebre se amane onyame na mo sori eso. Ofa ne saka obi biara ye mompa ye sabe. Awurade ye bompa ye wo Yesu Kristo di me yada wase. Ye de nyamna ye ye asida ma papa. Ye kosua ja atiefo no mo ne sori wo Awurade esa wasa. Awurade me Nyankopon no Awurade. Na no yo safa no ma ne sori wo Awurade. Na the confusion anime se no ka. Bompa ye wo Yesu di papa. Obi biara wo ne sori e na di papa. Awo Yesu Kristo di Awurade. Fa wo saka no papa. Fa wo saka no papa. Fa wo saka no papa. E yere wo sanchira ni. E wo Jesus Christ of Nazareth di bompa ye. Era wasi o Jesus imo. Ya ko so ya bompa ye ja tumadi e Awurade nsa. Se wade mani tumi nya kase tani dan nyina be hye bia wade tumi nya kase mo mpa ye wade ko so ade was sorry ni kwanse adwuma ye adwuma die program is shawo sawo bocha ye dia sita radio wura bocha ye di fidie wura bocha we pray for your spirit of power you are not to hold the program to take control for the Lord anything that will raise against any powers of darkness what is the wizard we cast them we ban them in the name of Jesus we see yourself na sama I want to see what's up. I want to see Papa. I want to see Papa. I want to see Jesus Christ. Amen. Amen. After you about to say, as some quata ben Korana or ma at you for Sabre. At you for me, person me da be brayase. Me say maybe answer na maybe lunch no me ban sorry be brave want to have the srew be brave ba be tie chi mane ko yie Brussels for be tie chi Holland for be tie chi me dia sedama o mu nyina o mo hwe wo YouTube any Facebook o mo tie chi me dia seda e ma o mu nyina na me show mo o mo hwe mo sika wo ye ho me pese me show kran say e unsay no eye aduaba bia wadua ne be fifi ama waso eso what is so aba na me chira mo me pese me da mira ase ono e na odi na ho odi ni sika ni bibia epia dwumadie nti be bia megina bia me da safo Awurade ase a na mada ono so ase sanse enye ono anka me hyede mu anka me nyampie ye me da masofo so ase omo do mo pai bo ni o mafutu eta ye chi sofo dan sofo to sofo Michael onyame hye omo nyina papa me da wo so ase pa se wa ma me sa kwanya me nua Abigail be bia owo bia unua me da se unim se me no de na me hyaw ni wabusua pa se mamma udin a enye boa payo na me fa na me hyaw pa se wo so ode wo pai bo ni wafutu taye amen ya me hyaw ye nua Richie organist ya me hyaw and video man but wa modi video man na ye mira hey yo Abani and I don't want to say the guy oh yeah Nasio the guy Nasipa who don't want to pa me if a wish of your crows so when oh really Anasipa Yamisha why Yamin count Yamin tin and Yamin the Radiasi what's that do you actually oh Yamisha and the other four you said and then your last you send in your last
Obeba ekwan ya bie gwa na to anytime ya person ba bia you are welcome brana nyame na mo so na nyame onam paibo so onam nasem so onam osori so onam kwa bebie so ne ya adwuma ode poma ene ma Moses Joshua ode krate ene ma no onam kwa bebie so ene ye na de te nyame nam nyema bebie so ene ye na adwuma nyame nhirawo onka ho onto ne mu nhirawo onfa mo koduru asondwe mu wo Yesu di amen nyame nhirawo